Are you interested in the kingdom of God? Dali tuhinjan zainteresuje me za carstvo Devlesoro? Ako o duhu Devlesoro živini na tutetu, bio vea butin zainteresuje me za carstvo Devlesoro. A ako hinjan zainteresuje me ano carstvo Devlesoro, tu isto kao ve zainteresuje me za proroštvija, a posebno proroštvija kola legarena ko zadnje vreme kastarva čeri Olafije Devlesoro. A najbolje način te sikljove o to dala stvarija dava i knjiga Otkrivenje. Kad neko proučini knjiga o to Otkrivenje, na samo da kovel blagoslovi ime, da se su Olafije Devlesoro dva obećini, nego isto ađahar kao vel kad i kelle jek posebno grupa kao vel, a davaj kad i keli grupa koja pominipe davaj šelusaranu štar hiljade manuša. A kija knjiga od kratka poruke od Otkrivenje kola proučinaja biblijski so večeri Olafije Devlesoro oto šelusaranu štar hiljade manuša. Prvo stvaro so mangavate večerav, a davaj da dja grupa oto šelusaranu štar hiljade manuša, a dja grupa samo pojavini pejani knjiga od Otkrivenje. A te samo pojavini pe duj puti. Ko Otkrivenje v tatošerohem, ko Otkrivenje dešu štartošero. Me bi ohrabrinava tu te leti Biblija tuče kova sta i dok nakaja kroz Otkrivenje v tatohem dešu štartošero, a dva sigateka naka, tu mangejate dike o tekst. Ka mangejate čitine, angleder nego so dikea dalje kava video. A kamange isto džarte čitine, a dala duj šere i posle tebi proveri nea sostar me vačerava. Da li vačerava tačno kova soje Devlesoro Olafiji podelinija menca dva im li želje. Znači pale Otkrivenje Jovanesoro, kojajvić ime Otkrivenje, ovdikela da kalaše u saranu štar hiljade je pojavine pesamo koje v tato hemko dešu štartu, šero. Angleder nego sođaja, anglal, sar uvod, dozvolin me te večerapće nešto. A davaj, da ano Otkrivenje, ano bišujek to šero, a te večerio to nevo Jerusalim. Amen, valjanite ova mudra, valjanite ova saste palolile Devlesor. Amen, naka provedina večnost ko nebo. Ako neko dva vačeri tu menđe, on greši nena, jer o Mesija vačeri nešto, ova čeri kao vel nevo nebo, hem nevi puv. Jer o prvo nebo, hem i prvo puv kana ken. A kad vačeraja to nebo je ti puv, vačeraja to stvorenje. Vačeraja da kovel nevo stvorenje i je dva nevo nebo hemadija nevi puv i dva nevo stvorenje i sole anav i je dva nav vičini pe nevo Jerusalim. I kad ikaja dva carstvo, kad ikaja dva poslednjo hem večno stanje, od to carstvo je Devlesoro, a men dikaja da o broj šelusaranu štar hiljade a vela pojavinip. I kad vačeraja ti veličina to nevo Jerusalim, kozom baro, a dava koncept 144 ili šelusaranu štar hiljade pojavinip, a isto džar kad vačeraja to ziđe to nevo Jerusalim, o lil Devlesoro vačeram dže jasno da oni šelusaranu štar kubici baro. I pale o broj šelusaranu štar ili šelusaranu štar hiljade, a tedi kaja da davaj o broju to carstvo jer i sole veza sa o carstvo. I kad laja dva broj, jer dva broja vela o to dešuduj, a dešuduj puti dešuduj ili dešuduj hiljade puti dešuduj, i odešuduj, a davaj Devlesoro, to jest carstvo Devlesoro broj, isto džari sole značenje saro 12, isto šelusaranu štar hiljade ili šelusaranu štar hiljade. Džana,
da aqui a grupa manushano otkrivenje ano je tato šero lašel sram štarilede, on kao ven zapečatime, a lengro zapečatiranje desinipe angleder nego so ognevede vlesro kaperel, pa sarenjam sigurna, pa ajdete lauko vaso o lilede vlesro otkrini. Ako dikjena angluno šero o šofto, dikaja da tej si pečatije. A zadnjo pečati ano otkrivenje, ano šofto šero, a dvajo šofto pečati. A soje dava, pa ko dava šofto pečati, a mena rakaja da ognev oto bakroroa te pomime. I a te vačeri da vela da i paše, edubor kaj paše da ako čitine, a dava zadnjo deo to šofto šero, a rakeja da sa o pojedinci on našena oto gneve de vlesoro, oni a da la kolana nevernici. Kolana ne otkupi me e bakroresere ratea. On našena i mangenate garavempe. Ano planine, talostene, a da lese so o gnev e bakroresoro avela. Ali kada vaja ko otkrivenje tato šero, tej sijek objav, a sa vidja objava, ma dirinen ili ma štetinen i puv o more ili o kašta. Znači, ma štetin sađi ko te o pečati o to manušaje de vlesere, sluge de vlesere. Hajdete di ka jek but važno tačka, a dijaj tačka da kalašalu saram štar hiljade, kogod da je on viči meko otkrivenje tato šero da je on sluge de vlesere. O teolozija pene namđe da o sluga de vlesoro postanini sluga, a da lese so de velvičinđale. Oleni si poziv, te služinene de vle su značini da ode velman gelate koristinlen i amenđana, da ode velman gelate koristini o Izrael, a o Izrael ede vlesoro izaberi me posuda da bija nena blagoslovo to carstvo de vlesoro kokava svetu. Hajde te dika sokja grupa otošalu saranu štari ljede manuša pominena ko otkrivenje tato šero. Oleni si pečati ko čekati i ko čekat oto dživ dode vel. Džana da neko a te isole dobita da vaj i nacija o Izrael, jer da lašelu saram štari hiljade, oni dešuduj hiljade oto dešuduj plemenja oto Izrael. Je da lese ke dikaja otkrivenje tato šero o Izrael adava, ko vaj sole adja uloga tedla dešuduj plemenija kolaj povezi meko šelu saram štari hiljade i adava ko vel ko toto šero da rikad pomime, to je skodešu štarto kaj pomime, ali akana, ajdete ograniči na amaro pogled ko je tato šero, da bi dikaj neko zom tačke kolaj bitna, jer akja grupa to šelu saranu štariljade, oni povezi meko Izrael, kode šudu i plemenja, oni viči me slugi de vlesere, a zapečati me sa opečati je de vlesoro, pre nego so ogneve de vlesoro perela u prolende, a i objavajte na štetinije pujače, sađi ko te odešu štariljade na ne zapečatiri me pomeđe ko čekati. I pa na jek tačka koja ente i kalipe, jer but putio manuša pučena kva pitanja, dvaj pitanje, so se o pleme o to danovo na ne te pomime. A menđe te na nemotov do sose, ali a da le se sođenao da dva sarjenđe ko samo te odgovori naptu menđe ko vijek veoma bezbedno načina da vaja kava. A menđana da kad očave o to Izrael, viči me te nasledinen i kanansko puv, da odan ovi nele znako ki je dja deo puv zalo ostrvo mediteransko ko teo filistejci hinele but zorale manuša, a ovo davana volinđa. I ko krao odan odlučinđa te nalela dja puv, nego te džal dalje ko sever.
I okovasujeva čerdoamđe proročki, a davaj da ov diklja ili ačhađa plo nasledstvo i but teolozi penena dolese sova čhađa plo nasledstvo, jer i sin poveznica maškaro i puvo Izrael hemo carstvo devlesoro, dvajsar paradigma, je da lese sov bisterđa ili ačhađa plo nasledstvo o lesoro carstvo i sije dva špekulišini pedalestar, ali biblijsko osnova zadava da o sledećo stvar osodikaja o dan na nepomime, ali o najpura noća voje Josifesoro o Manasija. Ov pomime umesto o dan. Ova dava kazdikaja da hinele blagoslovi me o to lengoro papu o dado Jakov i je dava jedinstveno blagoslov koje nalazi nipiko kraoti knjiga, prvo knjiga Mojsija Asiri. Jer o Efraim od Ternopral do Binđa o pobaru blagoslovala katejsi promena, jer ko carstvo devlesoro same ninipe akana na o Efraim nego Manasije i sole tan obećanja i o pomimeano da ladešu do i plemenja. I adavaj sole veze sa Šelusarano štariljede. Misinava da ka slažinetu, kad šitineja sa oevtato šero, adavaja menđeva čerdoto Šelusarano štariljede. Da on zapečatiri meko čekati sa opečati je devlesoro i da je on sluge devlesere i da oleni si veza sa o Izrael, sa o 12 plemena Izraeleva i sare on vičime. Ali kad kavako dešu štarto šero, ka irina maro fokusa kana nadari, šajte irinen ko otkrivenje odešu štarto šero i atera kaja jek bari razlik. Oko vasova čerdoamđe koje tato šero, pa na ne doborka ponovi me ko dešu štarto, nego saj averčani. Ano otkrivenje dešu štarto šero amendi kaja da nao Izrael kova više te pomime, nego adalade šelusaranu štar i solen povezime sa jek baro manir, ano otkrivenje dešu štar, a on vačerena o to jagnje, to jest o to bakroroje devlesoro, Mesio Ješuo Isus Hrist, oleva zdela pekate i vačer doamđe, da dala šelusaranu štariljede, oni olea, kaj nalazi nenape, terđona, ki gora Sion. Ekana, i gora Sion, a davaj jek isto termino to carstvo. Pa sose, a da lese soj u teolozi lestar si kavena, da o Jerusalim hemo Sion vačerio to isto tan, ali ko aver stanje. O Sion ili Zajon, a dva Jerusalim, ali o Jerusalim, ano jek stanje, otkupi me stanje, a davaj ano stanje carstva je devlesor. I amenka dika, ano dešu štarto šero, nešto soj averčani. Setinen tumen, ano evtato šero, a dala šelusaranu štariljade, on zapečati me, doki ki puv, zakijed ja svrha, soseja te, ked kavel o gneve devlesoru. Ali kad dikaja o šelusaranu štariljede kodešu štarto šero, dikaja da na samo o Sion, o Zajan, dva i carstveno termin, nego kao vel jek naznačaj ko nebo i akavaj doborka važno. Na kipu nego ko nebo. Ako tara dva vela, ako čitinena pažljivo, ko prva nekozom stihija, kao vel jek harfista kova bašali harfa, a mena dava povezinaja sa i muzika o to nebo. I da bi je dava osnažinaja, a rakaja da i si ne viđi lip ko jaka o vel džilabdi. I samo o šelusaranu štariljeda, samo on ka sikljon, hem ka džilaben, to jest kao božavinen koja dava način, a i ne viđi lib koja džilabena dovađa nado psalam koja vačeri ne viđi lib.
a i ne vidži liba da vaje džilibo to carstvo. Na ne to kava sveto, nego nebesko džilibo, to carstvo džilibo. Ad ja ideo to nebo, podrži me da lese svoje kovaso i pomime kate, ako će ti ne pažljivo, kara kedak ja grupa na ne više ko Sion, a da vaj ko Jerusalim, ad ja ki puvki lokacija koja postoji ne avdije, nego katej sijek značajno promjena, ad i kaja da okova so i kjola kojeg značajno načina da vaj otrone devlesor. A da vade sinipe angleder nego so mesija avela palo dujto puti. A džanada kada avela odujto puti, ov avela ko ki Maslinsko gora i hujelo ti Maslinsko gora kroz adja dolina ko istočna udara i a te ov počini o 1000-godišnje carstvo. A kad te sostar vačeri, ne sostar, so desinipe angleder autokava događaj. A okova so arakaja kad te angleder nego so je mesijasor dujto dolazak o trone devlesoro kajtano. Ovi ko nebo. I da lese, a da va tron pomime, te bi pomožini okolenči sočtinena te shvatinen da vačerio to nebo a naoti pu. Diken so pomini, a mena rakaja da te si štar živa bića, a kaja da la štar živa bića, oni zalotron i sočereno božavinene devle celo vreme. I na samo o štar živa bića te, nego a te i o starešine. A ki knjiga to otkrivenje proverinen, neko zom puti pomime i on uvek čerena nešto da la starešina. On uvek ko nebo, on uvek paše zalotron i on perena hem obožavinene devle. Kad sakava čuvaj zajedno harfa, rakaje ne vidjeli, o tron, o štar živa bićemo starešine, sada vate informišini o koleso čitini da kalaše u saranu štar iljade, on bukvalno nalazine na peko nebo. Aj si pana nešto. Ako dikea, anolile devlesor ko otkrivenje dešu štarto šero, karake da kalaše u saranu štar hiljade, on vičime palo Jovane, to jest o Jovane vičinlen, adala kola nahinele opoganime ili ogrešime džuvljenca. Morate razumina kva proročki. U stvari, a mena šti razumina i knjiga otkrivenja ako ne razumina o proroštvo. O proroštvo, da li vačerajo to Isaja, to Jeremija, to Ezikije, ili o to vertikore proroci, oko vas odikaja, da olile devlesorova čeri, o to opoganjanje, o to ogrešenje, o to da vas su na nesveto. I dikaja da vačeri, a da lestar kad pričinio ti preljuba, ali ne ti fizičko, nego ti duhovno preljuba su značini idolopoklonstvo. Ako tuči ti nea, prorokonen tu kad ike kad on vačerena o ti preljuba, u stvari vačerena o to idolopoklonstvo. I primetinen so penela olil. A kalamanu šilusaram štar hiljade, on nahine opogani međuvljenca. A kad te pisini da oni nele, da na suče džuvljenca nikad nahinele ženime, on hinele nevina. Te pučavto me nešto. Da li o brak? Ako je devlesoro zavetno brak, kad o manuši peromnjaja, ko je intimno način, dala da vao leče relatovel opoganime, da li će relatovel nesveto nana. Pa sar onda, čako devel zapovedini, o manuštenovel kokoro. Lesi so jo brak je divno zavetno odnos. I ad ja intimnost maškaromu, romhem maškarim romni, a da vaje ano zavetno dogovor i da vaje divno dešavanje. A da vana nela te opoganini, manušće te ogrešinle, jer čak i solen čave ad vasar rezultat, a džarda da vana ne temeljarlen, ali kad vačeraja a kalestar so desini pe odmah, a kad teo problemi so manuša na obratinena pažnja o proznaci tragovija so olil dela. Penela da oni nevina
i nikad na hinele meljarde. So značini da nikada na hinele obožavaoci to idolja, da lestar pričini. I on džana palo bakroro. A o bakroro, kekja grupa i sole posebno odnos, napomini peko prvo deo, nego povezime ko jedinstveno način koji je Izrael. Ali dešu štarto šero, a kad te napomini pe Izrael, nego samo bakroro, pomime neko zomputi. Ja grupa koja na nemeljardi ogreši me na čerđa idolopoklonstvo, on duhovno nevina, oni verne mesijase sose, jer penela da sledinena oleka i god ovđala. Dobor, ka važno trago, je ka vava eni ispravno te razumina, da na nolen, na nemeljardehem nevina, da i verne bakrores. Vačeri dani da akija grupaj otkupi me, ali da vana ne vačer do koje evtato šero. Nego kod je šuštarto šero, oni otkupi me i oni prvo plod anglotrone devlesoro i on otkupi mehem prvo plod devlese hem bakrores. Pale hem pale, vačeri pomini bakrore. I akalašil sram štariljede, on vačer do da oni anglotrone devlesoro, a koje dava trenutko, dava tron još uvek nalazini peko nebo. A da lesi sjemendu i grupe i počinajete arakao odgovor. Jek grupa ko veliki phuv, a ver grupa ano otkrivenje dešu štarto šero, a dja grupa oni ko nebo. On obožavinene devle. Kana, i si nešto so uvek šunava kedov manušava čereno te šu saran štariljede, da oni evangelizatori. Da on kanen baro probuđenje ko zadnja dive. Pa žao ma je, ali je da vana dikaja da je biblijski. Nikad na nemđe pendo da negde ošao saran štariljede evangelistije. On akava tumači me nepravilno i oko vas pendoamđe ako dikena tato šerohe mošovto penela da o anđeo kova objavini o evanđelji. Objavini o evanđelji. Aha, će so i zanimljivo. Ova džaharče rela i šukar tana menđe kaj šaj sikljova sar pomoži nam dže olil te tumačina olil, a davaj ako džaja ko mate bišu štarto šerode, šu štarto stih, a te penela o mesija sikaj, ko dava deo, mate bišu štarto šerode, šu štarto stih, penela. Da o večno evanđelje o to carstvo devlesoro mora to velo objavi mesar svedočanstvo za sao nacije tad o kraj kavel. O to savo kraj pričinaja o to kraj ekanđirjakro doba kova završini pesa uznesenje. A da lese me bi tu menđe predložinavate bi sa nešto jasno shvati najđi okrao. Kad dikaja oprošlu saranu štariljede ko otkrivenje tato šeroko te vačer to Izrael dušu i plemenija kola o to Izrael koveneno carstvo je devlesor, ali kada vaja ko otkrivenje dešu štarto šero je da laše u saram štariljede, olil penelamđe čitinin kokore. Obratinem pažnja ko tragovje. Oni pojedinci, ko nebo već džele sarđele dari, pa o anđe objavim evanđelje i okravalo i on leleu preko da va blagoslovi me događaj nada, a da vaj ustvario uznesenje. Nakon to otkrivenje dešu štarto šero, ano šopto stigdi kaja, dan gleder, a da lestar, kao vel čediba i žetva. A i si duj čediba, a so si duj, pa o mesija čerela prvo, o plo srp tvrdela i čedela, a kas čedela, pa plesledbeni konen. Ovci dela len so se angleder nego so o gneve devlesoro perela.
I prvo grupa ko otkrivenje evtato široko vela te, zbog o gneve devlesoro, on zapečati me zbog gneve devlesoro, tebi o gneve devlesoro oštetinio len, ali idu i to grupa. On kao venče di me žetva i kalde angleder, nego so gneve devlesoro perela. A onda paladava, ket kovelci di me, kja i prvo grupa, a mendi kaja da i si je posebno anđeo, i da va anđeo lela plo srp, i ov isto će dela o tipu, ali ovso će dela o kolen, kola protiv inđepe za koje evanđelj, o kola odbinđe, devlesir milost, devlesiro blagodat. A dija grupa, kova anđeo će dela, nakon so mesija će lela je vernikonen će dela, a dija grupa kao vel čuti ani kaca, kaj čerela pe mol, ko te devlesro gnev kao vel frdime, i a te dikaja desini pe primer, da desini pe uznesenjem glederne go gneve devlesro vel. Dozvoljen te penaptu menđe da šlu saranu štariljede koje tato šero, on ko vem povezime sa ko carstvo, jer ko aver tanko proroštvo vačeranđe, da ko krao je devleseo to gnevo, mesija kavel, i ovka otkrini, i kad i kjela da lašelu sarano štariljede, ko laj dva broj carstva u stvari, i ka vačerio to ostatak o to Izrael, a dja trećina o to čave, o to Izrael, kola još uvek živde, kola, ale ko dva vreme sar su ličini pe jeko vesere nevolje, oni pana živde i on kad iken mesija i ka prihvatinen, a ka lekova i nelepo savdo i ka primineno evanđelj. Dozvolin maj te završi nav, te zaključi nav, te vačerava kavada i grupa ko otkrivenje tato šero, hem i grupa koja je kodešu štarto šero, da lašelu saranu štariljede, a vaj duj grupe, osovduj solen poveznica sa carstvo, duj to, a da va broj še u saranu štariljede, a da vaj devlesoro broj na nedva, bukvalno broj, ko ven but više ko lako ven uznesi me nego šlo u saranu štariljede i više ko ven izaberi me nego samo jak trećina o to Izrael ko zadnja divekoval više nego šlo u saranu štariljede. A da va broj šelu saranu štariljede sar so njam sikavde kasnije ko otkrivenje bišu jektošero, a da vaj carstveno broj. I me veruj nava da kad pažljivo proučine kala do i poglavlja, obratim pažnje prosa tragovja su i Biblija dela razumilen proročki saron purano savez otkrinuto dla stvarja. Tu onda ka ave sa ih zaključak kova meka nadelin džum tuje. Duj različita grupe, ali sovduj carstvena manuša. I kovena dalao to Izraela, vladešu duj plemenja kolaka oven otkupi me, kad i kene mesija saravela duj to putik, im kad i kelo prolende, on kad i keno proleste soj posav do, i on ka ven saro Tomaso aloki vera, ali isto je džahar kao ven vernici. Vernici kola kao ven lelepe pre nego so ogneve devlesoro, hemo duj to dolazak kovel, je da va cidi vatar kovelo to lično to mesija kovaka cidel, hem ka žetva ka čerel ple učenici i o zadnja dive o učenici kolajan gloleste, jer kovel baro ujedinjenje kjedija žetva. Na dinama da kva pomožiniče i šajte pomožiniče te vodinitu dok tu proučineja tlo poručavanje kokala duj šere, otkrivenje vtatujem dešu štarto šero. Molim tu je malako zaključak kova odevel vodinitu teve. Sad žio ver, a Marija epizoda od velne blagoslovenitu, šalomo to Izrael.